Assalamu alaikum hurmatlı dehqon fermerler. Bugün biz bizdin klient Osmonjon akanın polyasındabız. Bu yerde Osmonjon aka Fito kompaniyasının Temiko degan jugörüsүн ekкен, анан жанында сладкий кукуруз бар. Osmonjon aka биздин постоянный клиент. Үрөндөрдү, мына Сискрофтун удобренияларын, бардык үрөндөрдү бизден алып иштетет. Osmonjon aka бүгүн жүгөрлөргө экөнө тең Fulvio Max менен стартап чачтырды. Osmonjon aka, биздин үрөндөр, мына витаминдердин эффекттери жөнүндө дыйкандарга кандай сунуш кыласыз? Men dehqonlarga bulturishlardan urun alıp Lisko, Megaton ektim zor boldu. Bilam o Wilson'li bollar ekti köpe. Men sunuştayım şu Megaton, ıspan urunu alıp ekiş gerek. Onun listovoy vitamini ondan beri otam iyi mos bilan berdi. Kaçıtvası zor. Effekt жакшы. Effekti жақсы zor. Men dehqonlarga ham şu pilonchiga ıspanni Fito ektim. Mana удобрение ham qo'shimcha qo'lladi. Temiko İspanya'da 14 sotu yerden 2,5 tonna aldım. İspanya'ya ektim. İspanya'ya ekip uqalanganini. Uqalanganın o 2,5 tonna aldı. Hazır esepledik da jeti demeriyattan. И плюс пленкага егип 20 gün 15 gün эрте пиширип кымбат малында сатып алган. И азыр дыйкандарга дагы именно Испаниянын жүгөрлөрүн подпленка эккенге сунуш кылып атат. Акамчы? Men bultur şu İspanya ekkende Xitoyda Megaton'ni barliq urug'ni sog'urib ketganini ham buni urmagan so'roq. Bultur buni İspanya qilib mana 80 sotiga ekdim. Xudo xolasa keler. Xudo xolasa